Odlučujući period utakmice. U napadu Pižurica prvi put. Do sada igrao samo u fazi odbrane. Evo njegove šanse i za fazu napada. On će verovatno na drugog pivota, da vidimo. Živković, Pižurica, Živković, odlična akcija, ali evo Gemaljevića. Ovo je bila jedna od najboljih akcija rukometaša Partizana, uigrana, međutim, kada imate u rukometu golmana vrhunskog kvaliteta, onda ste prebrinuli mnoge brige. I na evropskom šampionatu, koji često pominjemo u ovom prenosu, videli smo da su reprezentacije koje su imale na toj utakmici bolje golmana uglavnom pobeđivale. Videli smo zaista seriju fenomenalnih golmana na tom šampionatu. A i večeras Gemaljević i Zlatanović na jednoj, Milosavljev i mladi Trnavac koji je zaista oduševio ono malo što je bio na terenu. Da vidimo šta se dešava, ima li prodor, da, nije zaustavljena igra, Butulija i vodstvo Partizana. Sada je niški tim zastao, svi su zastali misleći da je neko svirao i Butulija je u kontri postigao četvrti gol, ponovo vodi Partizan. Veoma važan trenutak. Izveo je Petković iz igre Milovanovića, uveo ponovo Sretenovića do kraja, samo još minut i 45 sekundi. Sretenović, Petković, Đukić, brani Milosavljev, ali je Krsmančić na pravom mestu. Spora reakcija igrača Partizana u odbrani. Novo izjednačenje. Milosavljev je odbranio, ali vidite kako se bacio Krsmančić na tu loptu. Odlični Krsmančić i pogodak Jokića. Pogodak Jokića na drugoj strani. Ponovo gol prednosti za Partizan. Evo Jokića, njegov prvi gol na ovoj utakmici. Timeout za niški tim. Žare, slušajte me, molim vas sad, i Sretenović. Ja sam se opredelio za vas i šta mi Bog da. Hoću da kažem, ulazite u duel. Počekajte malo. Vidite, i njih mnogo tolerišu sudije do pasive. Ali, ide brže lopta. I eto, kreni se da napravimo ako možemo negde blokadu i da probijemo pored tebe. Slobodno, mirno, nema nervoze. Izborili ste se pošteno, ste odradili odbranu, napad je takav kakav je bio. Hajde jedan da odradimo kao što ga radimo. Hajde! Želja, Niš! Pokušao je sada u ovom timeoutu Petković da malo opusti svoje igrače. Vidite Dragoljuba Đuričića među gledalcima, od naših najpoznatijih bubnjara. Dakle, pokušao je Petković malo da opusti svoje igrače pred ovaj napad koji može da bude i odlučujući. Sada im ne treba pritisak, trema. Da vidimo da li će opet tandem Krsmanović Đukić preuzeti ulogu. Evo Krsmančića. Dogovor njega i Petkovića. Sretenović. Još 60 sekundi do kraja. Gol prednosti za Partizan. Krsmančić. Sretenović. Krsmančić. Krsmančić. Đuričić ga je zaustavio. Nema još mnogo vremena. 40 sekundi. Petković. Pokušat će s druge strane. Krsmančić. Novi prekršaj. Ovog puta Pižurica. 30 sekundi. Krsmančić. Jeftić. Novi prekršaj. Treći deveterac. Žure Nišlije da dobiju barem jednu šansu za izjednačenje. Sretenović. Kakav prekršaj sada Butulije. I sve manje i manje vremena. 13 sekundi do kraja. Zaustavljen je sat. Da vidimo. Traži sudije da se obriše parket. Petković i sve glasa sada savjetuje svoje igrače koji će imati samo još 13 sekundi kako bi došli do boda, kako ne bi doživjeli drugi uzastopni poraz. Podsjećam,
13 utakmica Nišlije, dakle od 1. do 13. kola bez poraza, u 14. kolu poraz od Metaloplastike, a sada imaju 13 sekundi vremena da izbegnu poraz. Sretenović, Petković, kakva akcija, Cepelin bez pravog rezona i pobjeda Partizana, 23-24, crno-beli slave važnu pobedu nad liderom na tabeli i sada je razlika između Železničara i Partizana samo 4 boda.